ndagusuhuje wowe ukomeje gukurikira General Knowledge Infotainment. Nk'uko umaze kubimenyera rero, ni urubuga rukugezaho amakuru atandukanye arimo aya politike, ikoranabuhanga ndetse n'ubuzima. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe bimwe mu biribwa n'ibinyobwa bigaragaramo cholesterol nyinshi, harimo ibyo tugomba kunywa cyangwa se kurya, hakaba n'ibyo tugomba kwirinda. Mbere na mbere, ubundi cholesterol ni iki? Cholesterol ni ibinyabutabire bifite isura y'amavuta biboneka mu mubiri wacu no mu biribwa bikomoka ku matungo nk'inyama, amagi ndetse n'amata. Ni ingenzi mu gukora hormone ndetse no kwinjiza vitamine mu mubiri wacu. Umubiri wacu ufite ubushobozi bwo kuyikorera, ariko inyinshi tukaba tuyikura mu byo turya. Cholesterol rero iboneka mu biribwa ikunze kumvikana nabi. Mu by'ukuri hari ibiryo bikungahaye kuri yo, ariko ugasanga bifite n'izindi ntungamubiri nyinshi umubiri wacu ukeneye. Ibi rero kubifata ni byiza, ariko kandi ukanamenya ko ugomba kubifata ku rugero. Muri byo tukaba twavuga nk'amagi. Amagi ni bimwe mu biribwa bikungahaye ku ntungamubiri ushobora kurya, cyane cyane ko ari isoko ikomeye ya proteine. Yongeraho kandi kuba afite cholesterol nyinshi, kuko muri garama 50 z'igi dusangamo miligarama 207 za cholesterol. Ubushakashatsi bwerekana ko kurya amagi bidatuma cholesterol yiyongera mu maraso, ahubwo ko kurya igi ryose bishobora kukongerera cholesterol izwiho kurinda umutima, izwi nka high density lipoprotein cyangwa se cholesterol nziza. Hari ubushakashatsi kandi bugaragaza ko urugero rwa cholesterol mbi izwi nka low density lipoprotein rushobora kwiyongera iyo umuntu yongeye amagi mu mirire ye, ariko kurya igi rimwe cyangwa 2 ku munsi bikaba ari byiza kandi bikaba bitagira ingaruka ku bantu. Irindi funguro bavuga ni fromage cyangwa se cheese mu rurimi rw'icyongereza. Igisate kimwe cya fromage y'Abasuwisi ingana na garama 22 dusangamo miligarama 20 za cholesterol. Iyi fromage kandi ikaba ikungahaye kuri calcium ndetse n'izindi ntungamubiri. Ubushakashatsi bwamaze ibyumweru 12 bwakorewe ku bantu 139 bwerekanye ko kurya garama 80 za fromage ifite amavuta menshi bitongera cholesterol mbi mu mubiri, iyizwi nka low density lipoprotein, ugereranije no kurya umugati na confiture. Irindi funguro bavuga ni roti y'inyama z'inka zarishije ibyatsi. Inyama z'iroti zabazwe ku nka zirisha ibyatsi, ibikungahaye kuri proteine hamwe n'intungamubiri zikomeye, ikaba irimo cholesterol nke ugereranije n'inyama z'inka zagaburiwe ibiryo byakorewe mu nganda, kandi ikaba ifite omega 3 ndetse na fat acid nyinshi. Zizwiho rero kugira ubushobozi bwo kugabanya inflammation cyangwa se kubyimbirwa. Irindi bavuga inyama z'impyiko, umutima ndetse n'umwijima. Ibi ni ibiribwa bikize kuri cholesterol kandi bifite intungamubiri nyinshi. Urugero, umutima w'inkoko ni isoko nziza cyane ya coenzyme, antioxidant ikomeye hamwe na vitamine B12, iron ndetse na zinc. Ubushakashatsi bwo mu mwaka wa 2017 bwakorewe ku bantu barenga 9,000 bo muri Korea bwerekanye ko abarya inyama z'impyiko zitanyuze mu nganda bafite ibyago bike byo kurwara indwara z'umutima ugereranije n'abarya inyama zanyujijwe mu nganda. Irindi funguro rivugwa ahangaha ni full yogurt cyangwa se yogurt yakozwe hifashishijwe amata atarakuwemo amavuta. Iyi rero nayo ikaba ikungahaye kuri cholesterol kandi ikaba ifite intungamubiri nyinshi. Ubushakashatsi bwerekana ko kongera inshuro unywa iyi yogurt bishobora kugabanya low density lipoprotein cyangwa se ya cholesterol mbi, bikagufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso, bikanagabanya ibyago byo kugira stroke, indwara z'umutima ndetse na diabete. Reka tugaruke kandi ku biribwa bifite cholesterol nyinshi usabwa kwirinda. Muri ibi harimo fast food. Kurya fast food kenshi ni imwe mu mpamvu zitera indwara zidakira nk'umutima, diabete, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi. Abantu barya fast food kenshi bakunze kugira cholesterol nyinshi, ibinure byinshi ku nda, umuvuduko mwinshi w'amaraso ndetse no kugira ibibazo byo kutabasha kugenzura isukari mu maraso. Ibindi usabwa kwirinda ni ibiribwa byakorewe mu nganda. Ibiribwa byakorewe mu nganda nka sausage, bacon ndetse na hot dogs bifite cholesterol nyinshi, ukaba usabwa kubigabanya mu ifunguro ryawe. Isesengura rinini ryakorewe abantu barenga 614 ryagaragaje ko nibura 42% yabo basanganwe indwara z'umutima nibura baryaga buri munsi garama 50 y'ibiribwa byakorewe mu nganda. Ibindi dusabwa kwirinda ni cookies, cake, ice cream
pastries cyangwa se ibindi bintu bikozwe mu mafarini, kuko ibi nabyo akenshi biba bifite cholesterol nyinshi, isukari yongewemo, ibinure bitari byiza na karori nyinshi. Ubushakashatsi bwerekana ko kubifata cyane bishobora gutera umubyibuho ukabije, diyabete, indwara z'umutima na kanseri zimwe na zimwe. Byongeyeho kandi ibi biribwa kenshi biba bidafite intungamubiri umubiri wacu ukenera kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza. Aha twavuga nka vitamine, iron, proteine, ibinure byiza ndetse n'ibindi. Ingaruka ziterwa no kugira cholesterol nyinshi mu mubiri twavuga nk'indwara z'umutima. Hakaza stroke, kuko cholesterol nyinshi ishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso mu bwonko, ikaba ishobora gutera stroke cyangwa se kugira ingaruka zikomeye mu bwonko. Hari umuvuduko ukabije w'amaraso, kuko cholesterol nyinshi ishobora gutuma umuvuduko w'amaraso wiyongera, bikaba byagira ingaruka ku mutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso. Hari kandi ingaruka ku myanya y'ubuhumekero, impyiko, indwara z'umwijima, nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi ko ubushyuhe bukabije bw'umwijima bushobora kuba bushingiye ku kugira cholesterol nyinshi. Tugana ku musozo, reka tukubwire uburyo bwo kugabanya cholesterol mu mubiri. Urasabwa gufata ibikungahaye kuri fibre nyinshi. Ubushakashatsi bwerekana ko kurya fibre nyinshi bishobora kugabanya low density lipoproteine cyangwa se ya cholesterol mbi. Urasabwa kandi kongera imyitozo ngororamubiri, kugabanya ibiro ndetse no kureka itabi niba urinywa. Komeza kubana na General Knowledge Infotainment, isoko y'ubumenyi butandukanye. Wibuke kandi gukora subscribe, share, like ndetse unatanga igitekerezo cyawe. Aha kandi ushobora no kutubwira icyo wifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Komeza kugira ibihe byiza. Iyi ni General Knowledge Infotainment.